Kajingyo igi vote nagabanta ka election chaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Janja Hills Autonomous District Council karanglong mentagasni ka arp sautrik urempang arhajar arhusan. Kat kumki kubor ki bangalayo kan adu menta ka seng Voice of the People's Party VPP kalatam hajan barok ki constituency ke badan East Khasi Hills. Ki constituency ke bakaseng VPP kadang tam kadang Mauplang, Maukhar, Meliam, Maulai, Nongtemai, Nongkrem, Maukenrau, Sohiong Jayau Laitumkhrah. Ha Sohiong pat ka seng UDP kadang tam bat ha mau senram kurtong ke NPP urang tam. Kat bau kurtong klemseng ubah riki sulai ulatam nalaban constituency. Kumbagalong mata ke jingnya vote kadang yad artar.